Ebusia kasa just na safa hit atat wo ma me na ebusia na story aba be kamensa e wo fidiem ha se no de che senya asem ketwo na de nya fidi agro na hit pa e wo fidiem ha se no enya asem ketwo na abaye bi esukọ no ma bi aba be pie mu ha se na ne nsem a wo de etudwa nsem a wo progu fidiem ha se no ebusia enya asem ketwo se eden ne beba na abofra ketwa afi na washa brabase otumi bie na no edi wo pani atem di ono ankasa ne na atem ehwa na no enya asem ketwa ebusua enne nsema ekoso ennema ekoso ye wiasem na ebusua nye kwa na yenkọ ne yenkonko ti asem no emu nkyeremu se ye den pote na ne kaye den ne si ye pote ma nu nti obie na no di na tem awo sa kwan so na fe ye ba yenkonko tie na ye ba na fe ye wadwenkyira wo no na de to comment section honom e di amam na fe nkomo ne mutumi ide na mesra so be like video no share na fe so wa subscribe e di amam kame ho ne yenkonko tie embrace ya ame awie wo na nam de na do bai pacho minime na neti ha pacho ha kasa hallelujah na me hallelujah kasa kese hallelujah kabiem hallelujah no wa jesu amen amen dabi jesu kese amen kasa se ya ne pacho minime na neti na mama me de ye free slim te mama me de me bre me na nkura bre me na na tete kasa kese me na tete ye fiti nkura bre that time na no 5 years na mama me nyini ye ti me nyini na wa se me na wo ha me wo fie no ha me ne akasa ai se odidi mata me nsem osuma me ose me osuma me a me nkwa na den so auntie me pama de so osuma me na se me pama de me so le tama me so le amekasa me ko adwuma no that time na ade so ayeden achintin na ya mintimi emboa no de bia ofie de metimi aye no se me pra na mapepa ansa na makọ nti me ban so a o se adentina me ba bebo me menya ka o kejeja me kofie na abo 8 ana o se na adentina me ba bebo ni punum 8 o'clock on pesa o bebo hu se me ba bebo ni punum 8 o'clock yes me hide na wo obi a usua adepam no den na wo adepamfo nyina po ntem no ma pamawie se me ko pam no ma o ma misika we are work and pay and abo be dufre na abo say 8 adentia pacho ya 0.7 eza kan ntino chwaswe is it me dufre na abo 8 na me na ka sa adentia me ba be boni punu 8 o'clock on pesa me ba be boni punu 8 o'clock you sole ya rent dan wa abontin uma me jantere ni ahyawo ni oba obusunyefo nkola ba be gu meso mu ba ona na ka sa kire ugidi o ka no kre pachano ne kan o say uma me akọ jantere ni busunyefo nkola aba be gu yeso na me ma ba se me ma me de ne ba me ba ne chance me ba be kunu ne ma ntimi enkunu me nya dro ka me de be gu na aduane mu ama na ewu o me ntikura mpo so de nkwan be ti o na me de dro agu ama na ewu nti na me baaye ti me sole a me rent dan wa abonte na me busa ne se de na ma yenti o ye osori ana o kasa o didi matem na o si ono de o pesa me nkome ma me honum eni nti na o ye san me so me nye ne hwe o se me nkome ma me ho me ma me na o pesa me nkwa no o si ne aye ono ne ba be ma na nya me papa no no o pesa me free ni nche na me nkome ma me nche nti na o ye san na ma me frame na me ma me ka che me se me betra ne nche na me call me ma me ho me ma me so for na me kono na me use phone bi touch one na enye yam we na oye den na onya sa phone no acho me oye den na otoye ye ejuma kaka na wo scan otoye pachan yo ese me call me ma me ho no na I say me ma me ni papa eja ni ti no me ni me papa kasa ahun ho so akada akoye puli me ni me ma me kasa me papa me ni me papa kasa me ma me si me kan ho asem kire me papa ni me papa eja enti no no just me papa die eja no kran kete me papa me papa o se me papa hwe me school hwe me hwe na de enti na me frɛ me papa ni me papa kasa sa no woka nti o si se me nim se me ni me papa be kasa de na me solid dia me mbusa me papa sika ne aduane sika ne bibia na me fanko school no yes na me mama si sa ye me papa ho nti o pamo me afrife se me free ni nchen na masa ba me na nchen wa ha se me na nso so se ha me na me se Ghana ha no me pese me nya
emranimfo bi ohun da kubi ne yesua nkwala anwo de se Ghana hey obadi mfie se na esa opono pam ni frifie se mabrew frifie ko abonten Pacho ose me papa hu ntemi free ni nchen me papa ose me papa hu ehi ni ntemi free ni nchen na me nko esole a me busa me papa sika na die nti na oba ho na ho na nso apamo Pacho me na nso so me ose anya me papa na ye ono ne ba be ma asore be na ko ye asofo no bo na na be ye Pacho sofo no anka so me na na Aisa omu pompa omu aisa omu kacha me say bibi di wachi omu ha asore ben na akoye ka se bibi di wachi witness o de fa asore ni di kwa to nchen e na sofo no hwe odin no se maame evangelist woda 20 also me attack him two different I speak okay wonam fam na okasa ba me cause spiritual na ma hwe de wa akire anti mama na that's right menna yes I be sorry now okay anti I evangelist so for no hwe odin no se bibi di wachi also me attack me how many attack you One part one can and ama I said the way I mean me na see ya me nya ni hwe no o se me blame ye da o sama man manyame me ma me jantra ni ahya wo ne na ma me ka oh no usofo ne kan say yeah attack you no ko fie o kan say na che na mpacho me na me kwaye no me kwa first me man ka hwe acha I said the bi o ka se wodu me o ka se me nye ye dem fi se me nim dia me ma ya nti a o sorry a na odi matem na ma me ka chen say me twetwe mo yesu di mu ye be fo ntimi Hey! What's it say? Ma opamo mo se sam ni ma. Debi o se o twetwe mo hefa. Yesu di mu. Hey. Ante kasante mo. Me ka chen sam me twetwe mo Yesu di mu. O twa de hen mu. Me ka chen sam me twetwe mo Yesu di mu. Ba o twa de hen mu, o twetwa de hen mu. O twetwa de mu. Eno me no. Enti sa ada na de airport no kan ma o ka se o twetwa mo Yesu di mu. O ka chen say ayeye di ayeye o me nye bi da. Ayeye ben Yakopon ayeye anabonsam ayeye. O se me nye ye da wa brabo me ne nam saa. Wonye wo na hwe. Mamba cho me nye ne hwe efie o ka chen me say me ko sam ensuo mbra no me kai o ka sam me ko sam ensuo mbra na me ka chen say menim baby a rubber ni o se mi so na makwasa na ka rubber ni ti no na me ka say rubber ni me be fa rubber na rubber ni ti nkata so enti oye ya na o se an wo but aza me hu na ye na shi me ma me hu nti no me oni me ma me nye free me ma me obi an ai so oni me ma me nye free nti me hu na ye na shi ana o yes an o se me ma fa rubber ni ti akwa ye la no na de me so me nim sa me fa rubber na rubber ni ti nkata so busie ni ashawo ni nkula etisa mo ma me gentre ni wakọ obusie fo nkula be wa kasa so gba ashawo ni bi wona na o ye virgin bachai ha bachani ni do Nyankopon se na metese are bachani anu ya na ese keta awiansi enna big mama wa ha bachai ensa we ese de cheche kwa we me de ba ku betese are de we no ho ha raba won fa be mada bacha debi ana obrezi ada ba bi a wata de kon so da ba bi no me na so le o didi matemte ya me ti ase bacha debi nti me o me ya me hu me nim de to se yan me ne nam sa me nya wo ba ko mponie me bless me hu me ho anu ana also ka chen so na me twem Yesu dim baifo enti na sofo ne se wo ye baifo no Achai. Anunti na osesa me nyoma na akwohwe aguko akwan na no se me nko ba bia meko. Una me ma me so we apam me ye frɛ me ma me se me ma me mbran so a we na nkasa no. Mpacho me ko 90. Uko 90. Hey, say Enti die na opese ye boa o mame. Mpacho se se no me ma me na na no wasesa me nyoma tu agwo bonte 1 month ni keyeti ai Central Police Station omu pon a ho na me kwada o mani mu ho no me ni baby da abonte na me da Eti opese wo ko mame ho. Pacho ai me mame so on pese me ba ne nche. Adenti. Se me papa me ni me papa ye fine nti on pese me ba ne nche. Enti wo papa nso e wonti me nko papa nso nchen. Me papa ni ase. Owen. O Libya. Hey.
enti yanum yesuso ye stop on say ya ana say ye maame no pam yesi abontin say ya maame nye no nana nye no nti we wada kegeti abontin o 1 month na me da ho no pam me na me koda wo dware we omkofo de da na adwoa na makwa akosa nsuo na makwa akodwale wo ka bia chi omopon a omunna de da adwane fo bi amude roba bi asisi ai Kedi hwehwe maame ne mame na mimisa no se ne ba no wompe no ne yemfa ne nkoma chodo enso ma yenkosere na wo munye no na wo no munhwe no mayen because it's just getting out of hand. me be so friend mama we be wa bonte papa bi o friend na mama ka chen say me ye honhom me spirit me de na ko police station so mo be che no ntino me ye honhom na baba na esere na me mama ka chen say me mo 25 years ntino on pamo me Ankoma ene maame ne gi ye no menim say abedru nchen wo ha de a na ever since akoda wo be fie ko na wo twini de bia enti minim se woni akoda ne namo mepo bia no ote fam mo minim se bia wo ba ne ba bi se woni ba bi te kejeti a Dubai kejeti a hon na me da Central Police omo pon anajo an ombo obi ade da na makwa akoda fam hon o maame o de say Hamsetu Hamsetu dey Kamfeni Kamfeni ya wo fa hene Hamsetu Kamfeni wo acha wa Accra acha woni baby property wo ye de ofu ka betimi de yakwa wo maame nche Tonkrama no boni din Accra fan no wo alajo wo ye den wo ton den wo ye den achekene tilapia oton achekene tilapia acha we are sure say maame wonya ne boni bia acha me nya ne boni bia fitita maame ne perfect me ko ne che first no on nimenti boni bai me ne me papa sha se kasa na wosisan wosi bibia me pe bia se me mbusa me papa awari je ensu din sembe ba o na ma ode pamo me free ni chen anaju krampo amada na se me papa hu achinti ofini ba na meti wokwa no ahwem aso me nya no hwe no ahwem aso mo se nya ade tira me di nso be hye fridge wo papa ni ho no ma wo odi nso ba be hye me fridge na wona na no so ne number we woni ne number achode what fine oti pankro no enti na ebetimi no wakọ na na nche pachai Mr. Collins pacho umbie phone line intum na yemfra maame no obi ehun se ya frɛ no kwa na awotweni batan ya sabi sa obey wo ya amroba mpo wadi bone be mpo a at least ma yente won so wano asem ya frɛ o first day no so utika mu wo si for mu si ya be free ho 4 good days ni ya fra Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Onu ababa berho baby awo why? Ti bonidi na de ope no ka kire no. Pacho nanka me pese nka mo moni me mama nka sana me nkotra ne nche na so o si o mama betra ne nche na me so me hu de meye o se ke ti abontin na meda me na na so apa me mo bia so on pese metina ne nche me nim de maye nti o ma pam me na wonya sure se be ye na ye bo no bia wa wo kakra ho pacho de bi me na de o se bi ka se me twetwe mo yesu di mo o se ne ye se me na me ye be fo me na me ye na o ka se me so ye be ifo nti o ma metina ne nche bi enti pa o na na chew bonidi ne pa na chew se be ye bedu na na koma ba fom na pacho de me dia hey nana ben ma me friend ni did the same Abiba 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 kasa kese ma Abiba na wadu san ya wo kompa bo ase me aka kire wo se wo bi ye wo am se omo na ashe company ni ba ko wa pacho o ka se yesen pacho me enti wan no na ye wo mo ye wo de hu sesi ampo na nampa bo ase a ye kire wo de wo ye wo yo
ukwansa no dwuma wapam wabosu de pama pon wonam emi e kire wo de wo ye wo mebo ha what did they say Fauzia na wukura kramoni de kan mpa boy ye den ekosi aye umfre nyame pacho de bi adentia ekwa sorry pauna na chew mma pacho boni bi ameja ye obi afache me ma kaseye ma fame boni chame Jesus na Jesus e ko ma me no ho ni ekoko hunu die nti pote ya I mean amana basa ma fazia so din so fazia kire obi anyame ahira ona de fazia no o ma me ne de say hamsetu ana ona na de say abiba oh abiba ye nyame achede I won kemum sa na o mo chaze abiba je se nyame achede enokwe mejidi enti yenye ne saa enti yewi a yebabo modiane ne wakọ na no wate adwuma ya fa yesi yenya anu no na mo so monya nkwala apa wote ase pache ha pache ana meke monya nkwala apa na kwala 19 years so na mpa ba se ne ye kire ode wo ye ebi mu attack o mo attack for what for day Mami kwai na friend say na fisa nkomo yi afa na me baba ba mu no maye ni yie fisa asemwe no eya yira kamikom na fisa enti say usi 33 no wunya nchu school bia on select me because the school fees ka me boa last 3 months no shas the friends so but on country on or started from Mr. for the last 3 months minim da eda minim one say one mo ba su ko mo ba fidue mu a eno kwa na minim say kana one mo bedan so na ya ji obi say ye ni ye dia ese say ye boa ye ko si awie here yeah we can turn back yeah na say am kwaya do ye ba ye so me hu nyina na ne capability ni so school mu no wa bon me yanka ne say wa bon but or the zeal so person ko ni ye no school mu ana tie na ahima ade ba ko ne say obi o wura SS mu ana na di ni mba o yeah ebi so dia ba SS yeah ebi so dia back from P1 obi so kwa ko university obi ni madie sa obedu JHS na obon that's all enti de wa o pese o ye ne say abo no eno de because akoda bi asat now me ba wawie what choose ni school ni bi around Tuesday na obi ba de ye say e be boa no na me sre abusia eno no this genzi word die enya asem ketuo eh enne mofra ba ye ne ebuade dodo na eya asem o Bible kan ampa o bibia Bible kan bia ye no kro sa wiye mre no mofra so de mbeba mofra so de ne bia ni na ahase ye yo ahase nyene sisi ade eya agensem kaneno ansa na obeti se abofra kasa atia ne pani no he na ya din ba ya ne bremu ye ya pan so de ono wo kanu kra no wo ya de na enye ne kra na wo bu oni a kire no ani bi o de be hyew ne de wi obesifa asom na no de a kire wo no nya asem keto wo nya ma bi asuban bi obeda na didi a kire wo no nya asem keto wa sisi ya ne yentia akoda ya de yentia no nti sa wo te wo sa keka wo nye no nye hye na wo nana ebe bie na no adi watem akeka sa nkwasasem we di a kire wo obeka sa anu mensem we di aguso waso odin bi esie suban boni bi e wo ho nyama basa bi a wo ye na wo tofu na wo mpese wo betie na wo tu sa na monwe na wi ase de ya se nyo wo ba bone wa mbre se ne otete no wo ne otete no na ehu amane wo ba bone a wo to ba bi nka o ma me owo ne ti ba bi se wo mpe ne ba no obi akori ni moko
na obi tinchen ete ho fifiri ehu ne ho na wawo base ya we wotia na ebeye we wasoro ono osie so ye virgin ya no virgin ye so ono osie so ye bie se ya mpo se nya mpo ebusia na won kan hwempo e na wa start suban bi se edin penifo atem sempo wakasa asem ne kra na abofra ketewa akoda wo nya baabia won hya abrabo asimpo e na wo yesei wakasa sei ne wo se woka e wo se won so o refer ne back we ye kire obuo na we hwan chen e na de kwakotena hwan e na wo pese won nye wo sa wo suban oka ba kwa be ka mienu hwan na wo pese won je na wo ne wontena wo ma mi mpo na apu wi wunye din na wontena wo na nanchen nkakra se wo ma me ho ahinti na nka wo ma me no tuwa na mo papa nka ye de ho ahin besa e na se wo ma me na no ammobra papa wan tuwa na mo papa kra na enti nka wo na nan wagimi se ne na no na wo ya abofra papa wo ya ade wo se wo ye wo ne wo ne wana mo wutu e ye ne kwan so no be ka se wo tan sa wo gi den wo den na wo a woji e de afi ho no den na wo a nu nti oba betan koda abonesem na yew na sisi a wo tu sana mo ma e nam so ma na nan so e kasa ansem we di kire wo ya abofra papa nka wenyina nka be besi nka ma me bepo enna koda aba mom yensua de yensua ye nananom no no mo no so mo musuban no ye fa ya nka ni ya enne ya braboi ye nananom musuban ya mu da na die akane no ye nkonko sua na muaye na homaso emfa hwe emma se ye se ye de ya brabo na ye bo no se enya ye ho a ye be kwa akopem ne ye be san ye chin so asan aba omo ye hu om so mo ya tantan ade na ye mu om fo mo nye hwe ye be ko akopem ne asan aba om na ase aba be pa om chew ye oye tu ye fo a mo yintie ye mfimo futuo na pani e no obi nya bi da akoda de obi aye bi da nti ye omu tu ye fo a ye ntie pani no obi nya bi da akoda de obi aye bi da nti se pani bi ka sem bi a kire wo tu fo tenetewa ye ntie ne ye mfimo futuo ewum se futuo bi anya futuo bi na ye futuo na so afutuo bi wo ho ma wotumu se ebeboa wa brabo ntini wa de watie na supem na aboa na asiesie wo daachi se ye daachi be sie yi a ejayen ya so eyen ya brabo ye betu na ye bebo ne na be kire se daachi ye be nya brabo papa na se nya brabo papa ye fa we nya fa nya futu sem ye fa ntu ye ho efo na mofra bone sem emfa hwe emfa mbraye ebusia ha na mde obesi migiri se wa fa mo futuo afutuo ho ye se ensa kire nipa je se so hwe nti se wutia ebeboa wo se wantie so dia ene na wa brabo no bebi e kwa kopem bia no afa ne sa ebusia aha emergency Ghana TV message so be like video no share na fe so wa subscribe edi ama medin edi na akosi adepa da se ne mesan so ene wodi ehye mu wa ha biem se man timi nka biem na se makram